Ki Kirikiriroa taki hui hui atu ai ngā hea āiwi o te motu mō te hui huinga e kia nei ko Te Ora o Te Whānau i tēnei rā. Ko rā hui papara o ko kahurangi Native Lavish ngā pauara taki i te hui. Ki ko nā whakarite ai he pūrongo hei tuku ki te kāwanatanga me te whakahau me tuku mā te Māori e whakatika nā take kai mua i tōna aroaro. Te Ora o Te Whānau is about what we have done that has worked, what we have done that hasn't worked. Waiho mā te Māori, hei kimi i a rātou ake rongoā, e puta ai rātou i te pōkai kaha. Around Te Ora o Te Whānau. Ko i rā te kōrero nui i te hui ātau, a ngā hea a iwi o te motu, a rā ko Te Ora o Te Whānau. E hara nā te tahi ke atu i tohu mai kei hea o tātou oranga, kei a tātou anō. I huri haere ngā pou tangata i te motu, i te tīmatanga o tēnei tau, hei tūtaki ākanohi ki ngā hapuri ki te pātai atu, he ahara ngā ua-uatanga me ngā painga i o rātou takiwā. Ka mutu ko ngā kitenga a te rōpū i hora ki te hui i tēnei rā, ki te awhi i ngā mahi kimi rongoā. Ko te āhuatanga o te noho pōhara, ko te āhuatanga o ngā whare, te nuinga, kei te reti i ngā whare, ina nā te nui o te utu o te reti, kei te tātāmi i te hokokai, kei te tātāmi i te hoko penehini, kei te tātāmi i te haere ki te kura. No reira ki te tae e tātou te hirautaki, whakaea i ngenei tūmomo āhuatanga ko Te Ora o Te Whānau ka hua mai kirunga. And supporting whānau to get what they needed. E toru ngā kaupapa matua i puta i te pūrongo a ngā pou tangata, hei wānanga, ko te mana orite, ko te oranga o te tangata o te whānau, a ko ngā hono me ngā whakangaotanga a whānau a iwi ki te ao matihiko. E hui e taia e tēnei tēno o mātou ki te whakaputake i o nā ke hakaro, o nā ke pikinga, o nā ke hekenga, me pēhea tae te hakatika. Ko te mana o te whānau, māna hei kōkiri i tōna oranga. Kaore kēnei te kāwanatanga e tohu ki ngā whānau, anei te ora mou, mā te whānau e ki mai, anei te oranga mōku. Tahe. He wā hoki i wā te ai ki ngā rangatai, ki te whakaputa whakaro mō te āhua o te whānau, i enei rā me ngā tūmanako mō te anamata. Kia kōkiri ngā tahi ngā recommendations i ngā whakatau kōrero o tēnei hui. Ka waiho mai mā te pautangata o te National Iwi Chairs Forum, hei kōkiri i te taha o te kāwanatanga e whakatituki mai ai. Ko ngā huru o roto o te kāwanatanga, e rere ai te manu o Te Ora o Te Whānau. Hei a pōpō, ka puta e tahi tūtohutanga i te otinga o te hui. Hei tuku atu ki te kāwanatanga i mua i te paunga o tēnei tau. He roni Waikato, Te Ao Mārama.